Универсал командасының жігіттері біз ес алғаны деңіз жиегіне барабыз деп, деңіздің ортасына түшіп қалған кезіміз. Hüros! 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 3 günden beri geldi abi. Kaptan. Ne? Ben çarçadım. Çarşadın mı? Almaşayım. Almaşkılar çarşasa. Oldu almaşağız. Oy almastık. Oy. Hüros! 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 Hayırlı be. Ben... Sen Hüros deyin geldi o. Dur onda. Dur. O tez. Ha! Hüros! 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 Hey! Gördün mü kuruk mu kaldı? Bundan var mı onu aytkın da? Hüros! Hüros! Hey! Aldı atarsın aslında. Aldava öyle. Tuttun mu? Şunday olat aldağın. Sen aldadın bizde. Bir jakşına dengizin şeyine düşsek, suyun ortasına orayız. Kit görürüz deyip. Kit görgece it görmeysin be. Ayollarda taşap koyup deyip, gengir özüz tünüşçürüz deyip. Zaten tünüşürün mü? Çok atın şuraya. 3 günden beri aç kaçırıyoruz. Çekin geç böyle canım. 3 günden beri mutluyum ben aylan tutanda düğünen aylan kütetlek. O kaptan bir жердilde aylan tutat bizde. Bunu almaştırış gerek mi? Boyut mu? Kaptan dur. Kaptan. Geçsin. Sen git. Ben kayağa gidelim. Ulan git. Git. Boşlar isteyin, sonun ortasına kayağa varım. Vay isteyt. Var git. Buna kaya getir çıpap dur. Ne git? Gel. Var git. Sen işlersin el kalıva yatat kara. El kala ayta. Geten beni. Geten ben, ustanlar mı? Mesleğe şoş katın emesin. Geten ben. Git. Git olsun. Emekin kapitan bulatayım. Yemin kaptan degen, balдар bilezin gelirindey. Kaptan degen boyuzluğum oluş gerek. Nerede kalı oluş gerek. Kaptan degen de düşmanlar gelatқанда çabuldu biliş gerek. Kapitan degençi, mına gözü cimçig'iroq bo'lish kerak. Aldığını qarab ketayotganda chimundar kechga giraverish kerak. Gözünü. Hey, anday emas. Kapitan degen tez suylash kerak. Dengiz üstünde vaqt yo'q. Tar suylab qo'ysak bo'ldi. Hey, tar söylegan. Kapitandan kişine akıllı boş gerek. Kichine patriot boş gerek. Men patriotmун. Eğer de meni kapitan qilib saylasalar, men sizlarga tep dengiz asfalt yo'l solib berem. Eğer de meni kapitan qilib saylasalar, men sizlarga mektep, bala baqcha qurib berem. Eğer de beni kaptan kılıp saylasınlar, har biringlerinin aylığınlardı 90-100 min kılıp berem. Boldu sen kapitan boldun akça ver. Ver. O çekeye çık olaydı. Oşa çekige apçıga duran kapitan şaylaşız gerek boldu. Takal ver. Sen uçan ona akılın jetpeydi. Çımba? Buna asfalt yol solum dedin. Ayağa sırasın asfalt yoldu. Azıcık ayttık var, kit görüyorsun hocam. Eki korgan kitni alып kelip turib üstüne sal dövürmeyin. Antip qadam joyga salasın chiqding be. Buna olsa bala baqchangda ne akulalar o'qiydi. Ova. Kitler o'qiydi. Kitga asfalt salib qo'ydim men. Hey, meni qara. Uçan bolbaysan. Aqtilekni o'zlar yaxshi. Bo'lganda biraz yaxshi tayinlab qo'yaylik. Chunmi? Ha, tur aqtilek. Aqtilek. Ne? Sen özün kaptan kılıp sayladık biz. Kapitan qıltasыңар mı? Анда men bir şartım var. Ne şart? Жолдош капитан десеңер капитан болом. Ne жолдош? Kaptan. Aqtilek жолдош. Толук айткыла. Жолдош kapitan. Ne? Tur çordağa. Sen kapitan boldun bol. Men болдум бу. Sen kaptan boldun, biroq bizni aytqanды qılasың. Men kapitan болбак силердин айтканыңарды кылам. Анда мага не пайда? Kaptan болуп атпайсың бу? Ода? Ha, kapitan болтам мен. Ең қиын сен болот бойсың біздің Капитан ең қиын мен. Жігіттер, силер мага ишеніп мени капитан кылдыңар. Эми мен силердин ишеничиңерди актап жээкке алып чыгышым керек. Ал үчүн мага силердин жардамыңар керек. Экөөңөр кайыкты айландыргыла. Экөөңөр парусты түшүргүлө. Сен даяр болуп тур. Даяр болгон болсок, баарыбыз биргеликте жээкке карай кеттик. Kettik mi? Kettik mi? Kettik. Bir dua kılın. Kana? Amin. Kudayım ak yol versin. Suyun üstünde. Ak su versin. Şundaydı. Kalkın tüyünden suları döversin. Ha. Suuz şidir bozun. Amin. 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 Kettik mi? Kettik. Bir dua kılın. Kana amin. Boldu de ya. Ya 3 gündür beri dua kılasın.
Eşe tuğan kavul olboy. Бар жуынып алшы. Балдар. Так, 3 күндөн бери жүрөбүз, суубуз аз эле калган. Мына. Болгон суу калды. Болгон суу. Тапты чай. Суубуз ушулай калды. Азы бергенде, калтылдатып ичип таштамай жок. Түшүнүңөрбү? Качан жеке чыгабыз билбейм. Суу бергенде тамакты кыргыр кылып кичине чайкап койгула. Доктор. Не ал жек көрдү? Жо, дүрбүнү тетири карасаң, эмо хаха көрүнөт экен. Biz sağa işen seni tapşırıp atağız. Yaşına kara. Aa. Düşündün ha? Qanday qilamiz? Mına görsöt berem azından. Qara. Boz. Aç. Ақсақалдаштың, қара мындай. Шындай қыла. Қара. Мына бардығын ішіп салды ғой. Töle. Uy bolsa içet lan. Ne içersin lan bu sonu? Нормально болсаң қара, азыр мынау океанның суын общий ішіп тастаймын. İçme. Sen içip salsan ya biz peşkom geteyiz mi? Suyun üstüne geçiyoruz gerek mi bize? Эки карга жүрөт, сүйүшкөндөр окшойт. Не? Qaragana. Tak baldar. İç sol. Hazır. Brok. Tak kişnele suuz kaldı baldar. Etet kılaz. Baktın mı? Jegenge. Keçinin anımız kaldı. Ben James'im. Stop. Егер де біздің ата-бабаларымыз бір мейізді 40 адам бөліп жүрген, турабы? Тура! Ошон үчүн мына мейізді бөліп жегіле. Ұстағар тоғыш айта? Cep saldı ғой. Uy da bu uy. Aldan çıkanın şey öğret bu. Kaldırıp koysan. Bunu şimdi cep koyuşun bilip. Men bir nandın bir sindirimini algam. Егер де біздің ата-бабаларымыз Ata-babam jegen meyis mınday çoğun bağın. Düşündün mü? Bundan bu. Baldır. Tata ben bölüp verem ben. Nan ber. Beri otan var na. Nan berili ölüp kalattın ağzı. Su. Boma. Başlayacak. 3 günden beri suyun üstünde jursaq. Mal жерде 5 balanın gözü çaçırap dursa. Boylan boy kız değilsin de. Kız doğar desen. Егер де біздің ата-бабаларымыз Emi sen ata-baban da bunun kızı 40'a bölüp koyalım ha. Babay balık tutağız. Tiricilik kılmasak açıkça ölüp kalağız. Tak balık tutağız. Cem yok da ne kalağız cem yok. Cem be. Cem. Жана мейіз бар ма? Bu meyizge balık düşüyor olacak kaç kötü kalağız. Түсет, болсам өзім бір түсіріп қоямын. Şuna kala. Hop ana balık. Düş balık değil. Balık değil düş. Meni жебегиле жигиттер, мен силердин тилегиңерди аткарам. Sen kimsin? Мен алтын балыкмын. Altın balık. Atmak değil, desin. Sen koydun oğlum. Seni karıp dur. Sen de bunların balığını çekmez. Cindisin mi? Oylanmazsan balık çeviresin. Gönlün olsun tıkıveresin mi? Balık ver. Ne yapıyorsun sen? Atmak ne yapıyorsun? Altın balık tak şeysin. Kim telefonu? Alo. Oqoz. Mına ketdi amon. Barıp qalam, davay. Balдар. Qaldı, davay. Ne oldu? Davay. Qayaqa? Davay, men ketdim. To'xta. Kishni o'tirayli. Jo, ayam срочно chaqirdi, Barışınbek. Qатын chaqirdi, shart Barışınbek. Güzel. Ne balдар men otursak oturupuz da, kishini o'tirayli. Qachonlar suvning o'rtasida qolib ketdi deysiz bizda? Hem dağı bir gün kalıp keterimiz, oşanda genençilikte oturattırımız. Dağı bir gün qolib ketgidek o'zingga biz qalbak ko'rindamiz mı?
Ben ruhsat berip koyayım kadınga barып. Şunu oturup barasın değil mi? Keyin daha bir oturabız. Keyin daha bir oturun ketem ben. Kadın da yaman korkat eкен, ha? Hey! Ne kıltasın? Taksi dostum kadam jayga. Молодец. Sunu üstü. Sablet mi geldim? Salam aleykum, жақсы барып келдің бе? Салам айтып қойдың беле? Қатынға жақсы барып келдің бе? Шапынға жақсы барып келе. Natya! Kaptan doyuyor. Kaptan doyuyor. Men сөйлешемін, Sen мен söyle. сөйлеше аламын мен. Natya. Уғат ауыз! Dengizde adashıp ketken kemesizlerbe? Ова, biz adaşıp kettik! Biz adaştık! Biz JK'ge dotabız. Bir orunduk var. Bir adam dayardan turgula. Болды. Koordinat. Koordинат теңіздің ортасы, адам? Океанның ортасы координат. Az bara. Ne deydi? Не дейді? Ne deydi? Ne deydi? Не дейді? Ne dedi? Қалыбек даяр болып тұр дейді, ғой? Açay. Sen tanıyor kim? Ова, Қалыбек даяр болып тұр, деңіздің ортасына қалып кеттіңер дейді. Десем, даяр болып тұр, сен алып кетеміз деді. Балдар bu aldı odat. Azımda kılası. Kayık let koy. Men ketem. Barıp dur, Jeki barıp dur, başka çoğun kayıp gelem. Anan sizlerdi kutkarıp ketem. Maylı? Давай. Sen çıkerek. Давай. Олар Қалыбек сен даяр болды отады, да? Болмай, мен өзің деді, сен болмайды қазір. Barba. Барбайсың. Ака, білесіз, мен студентмін. Университетте оқимын. Университетке барбасам, отчисление болып кетем. Отчисление болып кетсем, апам мені өлтіреді. Апам мені өлтірсе, мен үйлеймін да. Үйлап, өліп жата бересің. Өліп, үйлап. Қалыбек, досым, мені білесің да. Қадамжайдың ең алдыңғы мал доқтыры менмін да. Барбасам болмайды. Қадамжайдың малдарын даярдаш керек. Şu барайын. Hayır, Қадамжайға мняқмен кетеді. Бұл Аламқаға кетеді кімді мняқа же? Мняқмен кетеді бұл. Мняқа? Қалыбек, мен кетейінші. Meni bilesiz, үйde жалғыз боламын. Үйde apam жалғыз. Men барбасам болмайды. Қалыбек, мен барайыншы. Жақсылық, олар Қалыбек сен өзің даяр болып деді. Олар сені алып кетеміз деді. Айттым мен, жақсылықты алып кеткіле десем, жоқ деді. Оның көзі кичіне жолды көре алмай қалады. Вообще болмайды. Болмайды кен. Неге? Білбеймін қысқасы, сен оларға жақпапсың. Болбайды кен, қамдан ғой. Болмайды. Yunavaya koy da. Otursun, mняқа otursun. Uğatam, ben dayarım gele öyle. Biz kememiz tolup kaldı. Seni alıp ket albayбыз. Kapı olboysunlar. Bu prank ele olar. Tuş kemeden. Tuş deyim ben sana. Onlar sana Kemeden tuş. bizden ilgerde ata babalarımız. Ata baban tanımayın tuş. Tuş deyim. Tuş. Karmova. Niye ne karmak buraya? Karmova tuş. Karmayın. Ya Karmova. sadık 10 yıl dost bolğamız kököz. 10 yıl burun itekenin bilmem ben. Karmova. Sen düşe. Gel. Ben çıkıvereyinçi. Azmında alasın. Azmi 1, 2, 3 deyim. Sizler gülüyorsunlar. Ulan rıza içi açsın. Давай. 1, 2, 3. Gülmeyin. Gülü aldı bize olsun. İkincisi. 1, 2, 3. Koy, hep kere takşayız ha. Kaptan öğrenip gitti mi? Ne sıkıldın? İşte sen ona Kaptan! Cunan'da Ulan su beni açma. öldürüyoruz dedi. Ne beti yok?
Өзің жуынан деп түстің ба? О, мен жуынан деп түштім әлі. Şuna ele bek işte olaydı ya. Zılda olaydı. Балдар. Капитан. Етіштетші. Емічі, шының ортасында қалып кетеміз. Шының ортасында қалып, кемеде чөгіп кетеді ғой. Ошында чөгіп кеткенде, сілер общий су жануарындағы балықтарға айланып кетесіңдер. Қандайша? Шындайша. Сені көрсетейін бе? Қандайша балық болып қаласың? Сен мұндайша балық болады елең, мұндай балық болады елең сен. Бұл азырдың шындай? Просто киім киіп алғанда чечіндіріп қойсаң шындай бұл. Ақтілек қандай болып болады Ақтілек? Ақтілек пе? Ақтілек мұндай балық болады елең. Özü qanday alad? Садық па? Sadık. Садық мұндай балық болады елең. Балық емес қой бұл. О, пешенең не ол? Картошка ғой. Мен дағы балық бола алам. Қандай балық болады елем? Жиенің сен мұндай балық болады елең. Көзіне қарадан мұрды чоң. Тайырчы тайыр. Тайыр бе? Тайыр мұндай балық болады елең. Мүлтет қой? Мүтет қой деп отыр, сен жөн тұрсаң әлі осындайсың. Өзің қандай балықсың өзің? Мен балық болады елең. Балық болады, мынандай балық болады. Мындай olur. Қауыдағы бар кен. Мұрдың қара. Бұндай балық болса сен жегенге дағы жарамайсың. Сен ниетің арам болып қалады. Аппетит минге қойып жүреді ғой. Бұндай балықтардың бағандай бар ма? Мысалы үшін әртістері бар ма? Қадыр әкені тайынсың да. Қадыр әке балық бола албай? Болады ол. Мұндай балық болады да. Бола? Мынау бет пе, оғыз ба? Екеуі бір, саз, бет оғыз. Оғыз бар ба? Мұратқа чы Мұратқа? Мұратқа? Мұндай болады елең Мұратқа. Не қап-қара? Мұратқа аппақ бұзаға. О, Динка қандай балық болады? Динка ғой, Динка мұндай болады елең. Точно балық бұл мұны? Динка бұл? Икрамған бар ғой, икрам? Бар. Икрам қандай балық бұл? Мұндай балық болады елең. Суын түгінде қарып кетіп тұр ғой, сақалдар ағарып. Мен мұны мачалкада ойлап. Yoma burgerçi, Emil Toktoş. Еміл Тоқташ па? Йома бүргер мұндай балық болады елең. Балық бе, ине бе? Өзі адам бейіне өйді қайсаң. Балдар, бірақ чайып кетеміз азыр. Чөгі өзім. Балдар, бұлдай қалайын да, Настырмен жақшы малды бір нәрсені сұрап алайын. Қоқ чөйіп кете тұрған болсақ, бір өңір тарынтып қойған болса, мені кешіріп қойла. Қоқ чөйіп кетсек та. Мен кәчірбеймін. Қалыбек, өткенде бір задний фарың сынып қалды ғой. Шоны мен қылдым. Қайрау төлеп бердім, мұнда? Төлеп бердім ғой. Балдар, қазір қоқыс чөкпес дайыншы. Жеке шығып қалсақ. Кемен не қылады лең? Мен ата-енеме баратым. Ата-енемді сағындым. Өп жыттап пұттарын жөйтелем. Кейбір кездерде қапа қылып алдым еле. Ата-енеме барып жылы сөздерім айтетілем. Молодец. Сен Ақтілек, сен не қылады лең? Мен эми аман эсен жеке чыгып калсак, кече бул жака келер дечи. Жубайым бир мороженое алып бериңчи дедилер. Акчам болду. Кача какта мороженое жейсине. Жайып элегенде урушуп алып бербей койдум эле. Капа болуп калды эле. Ошону барып бир 100 мороженое алып берип, анан жай берем дедилер. Сен не қылады лең, Тайыр? Менби? Жеге чыгып калсак, акчанын көзүнө карабай, 63 000 билет алып, кайра Москвага учуп кетет элем. Онда шығып кішіне күтіп тұрсаң түсте керек. О, чөттү ачат. Сенчи? Түшүндүм. Сен не қылады лең, Қалыбек? Мен, балдар білесіңдер чындап. Ертемен саат 8-де шығып кеткен бойден үйден. Түнкі саат 3-те, 4-те барам. Мен шығып кетіп атқанда балдар ұйықтап атқан болады. Қайра барсам, тағы ұйықтап атқан болады. Өткенде барсам, бір кеш ұйықтап атпын. Аялыман сұрадым, о кіші кемсен бұл чоң балаң дейді. Шал, үйден шықпай кішіне бала шақам құшақтап, жыттап, олтыратылым шу жеке шығып үйлі қалса. Сен ше? Мен ба?
Ben koksu JK çiğip kalsam, sizler de alıp kayra körün ortasına taşa bıraktım. Lan ne kıldın? Balдар, şu nerselerdi atkariş üçün sözsüz suun ortasında kalıp ketişimiz gerek be? Şu kalıp ketelek de bugünden başlayıp şunlar işler jasap koyup öyle ne deysin? Kettik be? Kettik. Rahmat. Hurmatly mehmanlar, kaçandır bir gün üşüntüp bir başkaça kırdalga tuş gelelekte özüңүздөрдүн жакындарыңыздын көңүлүн көтөрүп жүрүңүздөр. Качан гана ушундай иш башыңарга түшүп калбасын. Түшүп калды электе көңүлдү көтөргүлө. Универсал командасы. Görüşкенче. Чоң рахмат. Celebrations